Jesu Christa mina ngai lurum ta so pi ulanau nu le pa pi le pu te ho ke ma Pastor George ram kai Khongsai in tunia pathin masang le na ho masanga Christa hinna thupa ho phongdo thedinga pathin ta sadam thina epjin amasan hingjing pathin ama thangwa na kain pi nahi tuni ni khwam topic a isei no mo chu ipi ham chale koin Bible hi Christian te danbu dinga ahin gondo ham. Who compiled the Bible for the Christian? Tula ba noile si chondan ahin. Bible simdan. Miyaw si thim henan. Ahin la Bible hi Christian te dan budinga kuin an gondo ham. Agong do pa chu tuni ni ko in. Aki hei miltan. Iho phatchom na ding le khanto na dinga Bible abung le chang ki che chap chawa in gon do bi pau chu aki hei milin ema lungei to dan ema le ema phat sa dung zuin hi chi pa gun hi tin khu hello khu thelo ho ko ma chun I sei taw nahi tuni ni khwa I bon chawa I het diwam koi chun Christian te dan budinga Bible hi ahin gon do ham ti tunia official le bon chawa o kumhiat Christian hin ko sa ko akanom wangin hichi tun sol hin kemlo kalhun na ding ke adinga su chat na hinna le khabu ka hin na ding kadam na ding le khabu hichi anagong do pa tu ni chana kan ki het chen lo hi iti wanga wang si ka hitam ti am athavia tunia ikigel do wa I hope so chan na ding le I ho dam the na dinga Bible abung achang New Testament Old Testament kiti aphale ni khudung zui akum dung zuya hinta do ho lamkai bishop masaho chunga ki pa thu simjolo I phong win hi to hin ibon chawin hichi hungki si ngai zo sin angai me hilowa new khan ni le ke man jong tunia kanakola kaza ahi a hello khat jong ka kampawa ka phun do pi na dingin kin jong ka hei min lo na dingin pen le diary ki thun phatatan ki ji rong ka te tin hi chi lungyang le pumin chun I bon chawin tu hin pen diary ki lau hitin hi chi thu ki sei hi chi topic ki phong do hi phatatan ane ki no do le han tia Christa mina ka topic ka pat masanga request kan bol nei we na hi AD 150 kum chun ka hi ho bung lam kai Bishop basahon muntina pathen kam chang le them gao ho kam chang mun cho ma anaki koi ji sabun jur giti scroll song phenga anaki ji ho chu ala khom win hi chu ho bungin manding in akoi khom win na hi hi chi lengte ki vai pu la ya hi chi scroll Bible scripture scroll ki ji do sabun jola ki ji do chu mi mo kitin aga sim thelo ahi tiyo he de ahi ho lam kai ai lawan le mi pi lam kai ti lo chun min ha min koi man hi chi scroll hi chi samun jola ki ji do Christa hinna thu pha ho hi koi man amacham chama aga sim thelo hi tiyo he de ahi hi chu Christian te dinga dan bu le lagao hinna le khabu tin ahung ki mangin nahi ye chun janale gin na nei ta in ahung ki mang pan ta nahi ya tunia nangin na Bible na hin na ding na so chat na ding Bible chu jana nei ta na men jing hinam min jana len ta nei puma kisin dinga Bible asian pi o hin tunin mi tam ta in Bible jong hi jana be hilin su se to se hitin I bolwin hi chiang chu nanga dinga pathin to na ki ka akuna ngai lut na chandam khana paka in ger han dang hile ibola hi chi pa hin kale khabu hita hi ibol pi ham iza po ya ti de hi ya chunia nang man naw sen khat huin ai lwa le gun te kha nge rin te ti an ang sunga ngai lut na len ta na ki siwam phatata na ki ven tu chat banga na Bible long chu na ven ngai na hi hi chu ipiol na bol ham tai le naw sen chu na ngai lut ti na hi
Now sen na ngai lut banga na Bible yong chu tu na ngai lut a hin le na khut lang kat le a jang khai le nga hi thai na choi lo divin katim num bin na hi sa khau khara ipu ham elo iza ka nu ya jan nei ta ki sin ngai na hi chon sin a hi loi le het na I ha lut ki gut ting le I kai tho ding pathen to I ki gam hat ding on le in ko nai ding chu I ho adinga hi chi le khabu Bible chu a hi chu tu ni ai bon ba het divin kan ta lang nom ki de na hi chule hi chi la ya pop chu meeting Pius first anahin ama chu AD 140 kum chun kum apat AD 155 kum chanjin pop anahin a hi ani channam pop Pius first ki thipa hi Christen te danbu dinga New Testament le Old Testament phatsana confirm bor masapen chu amahi anahi nahi chule avadin Pope Innocent first na pa jong chun AD 405 kum chun New Testament thu pa ho hi Christian te danbu dinga New Testament le Old Testament hi aman jong athum beichan na confirm anabol hi chule hichini apat New Testament le Old Testament chu Biblia ti dingin phatsana ahung kinai tawe nahi hi chu Greek pawahin Bible kitina ahi chule awan kidin Pope Boniface in jong AD 419 kum chun New Testament thu pa ho hi achom thei pena gop khoma hi chu Christian te danbu Bible kya min bo am mending in abel thum channa in su that na anei nahi chule awan kidin Bishop Hon Hippo le Caltret kiti hupi te nia chun council anei na wa zong Bible kiti hi Christian te dinga danbu kha ahi do am chule agom goma le khabu khala sim do dingin kinup ta na anei kit ovin nahi tuni ni kham Bishop chule Pope Masahon Christian te athen cha te ho Christa to atigam la ding tu ni chanjin an mohlung thima hin atigam la ding hi akon nai poi akinai ding zo le akitimat ding aphan cha bom ding hi angai tu jing ve ti hi imovin hi chi chun amho chung yo sa ki pa thu avelin phovin nahi tu ni ani kha ki panam a Bible abung le abul le ale hoya hung ki pen do hoi la ya ni ki cha ya awana tu ni ni khwa hi ke ma khora hung thei ham ti hi tu ka ise de sung wa yong sau ta thil het thim thina ne nei ri wi yang kata asani nahi hi chi ji chun tu kar Bible kiti hi janila hung ping do ho janila Christian a hung lur ho amho hingun amho akun hi iti thelo de hi chule hichi Bishop ho ki khop namun hipole culture kiti hupi te ni hi North Africa gam hupi ahi gel honi nahi chule hobung in Old Testament le New Testament hi Christian te danbu a mandinga phatsa dung zuin muntil le gamtina hin thiamga ho le pathen kam chang anakikoi ho chu ala khom ovin bukhadin agom khom tawin hi Bible hi hobung in janale ginna thupi ta ipi wangai ji ipi am chai le hi chi hi I ho adinga hinna le khabu ahi chule ati in gospel sung hi Catholic hobung in Christian akiti wangin wa noyam gospel jana pi chu ko ham chai le Roman Catholic hobung ahi kita nahi pathen lo pi halang piam chai le hi chi gospel hi mi ham kiti pho jong ngen sin na be hela asim thelo hi chunga ho akuna thempu ha akuna ngan sina permission akimu lo lai sin hi chi gospel hi akisim thei pu nahi ipiam tai le hi chi gospel kiti chu Krista kamchang hi chi gospel hin sim do ding pa chu on behalf of Jesus Christ Krista thakhela mi pi masanga chief guest a pangding ahin
ge sa hung pang ding hi ta ji sun min ham ke ti phom phat mi mo mon mo sim thelo hi ya chuna hi chi gospel aki sim ji teng la hin Roman Catholic te hon zana len ta aki pi na pen chu ipilai ta chu hami tai le hi chi ang ki sim ding teng la hin mi pi sei lovin gospel janan bon chan aki ding chin hallelujah aki sa na hi pathin thangwa na welcome dunia imasangwa ngai lut na thupa hin hang samning pa khu limna akinei masana hi tuni ni khom chief guest ko am khat function na man ni ting le na ko ting le na to muna na vai hun ngem koi man ato munin awai hun pu na hi mio si adingin pengkulamu alamin lopi ta na lim bi na hi hichi banga chu tuna Roman Catholic hobungin jong hichi gospel ki simding teng le hin mi pin jana len ta akipin akidingin asim chai ta kan koima ato pu na hi hichi gospel hong ki sim jo teng la chun mi pi ato thei be na hi hichi lai ta chu gospel jana akipi na tuni ni kho ipisia Catholic hobungin gospel asim ding phat la hin ding che chi ham cha hi a ha thim la hon tuni ni kho chi pana o custom dung ju ya chawang kut I ho het thei dinga chawang kut ni kho te le kut pa hong vai hung te ti phai mi pi jana len ta akidin banga hi che gospel hin sim ding pa yang hung lim na aneu jana api o hi ti hi bet sa na I het chin ni win ka hin phon do no min na hi chule ani na a ka hi ho bungin jana len ta api su ipi ki tam ta le cross vanin jut na cross hu hing na cross Jesus Christain ni som li sunga satan gala asat na achai na Golgotha lugumun kiti Hebrew power lugumun kiti hilai mun achun garjona cross sunga hin garjona changin nahi masang laya chun cross su mi yong ho ti khaina ailwai le imachan anaki simpu nahi ai la tunia ipakayo Jesus Christa I hol hadam na dinga cross sunga ang thi jo akipanin cross lo pina om do in hi chun tuni chanin ke ma hi Jesus Christa mina hadang na hu hing na chang ka hi tia thing pelim apa acha chule lagau thimnin amen tia hi sign of the cross ke ma hi Jesus Christian thing pela el hat to hi chun ke ma hi Christian ka hi ti vet sa na hi chi identity hi ka hi ho bung bo se in kinai ki da hi kilo pi sa na le ai wala kilit sa na ki se hi pu in Christian kha I ai le oh ke man apa sa ka cross ka ki pu da Christianum ka jui angai ti vet sa na yong hi hi chu cross hi ho in sung hi han lang ium namun dau sia kita te hi ipiam ta le kapakai pa cross a thini kho chu ka hei min lo na dinga chon se na ka halu ti gut ting le hi chi cross a ko na chu kang kinung haya kapakai to ka kinai the na dinga pha sa ngai lut na cross ka che pu anga ye cha lo pi na le za na pa chu len ta je ko ya ki pi a hi a china lomam chule Italy gama Reverend Father Santi Panimi chun AD 1528 kum chun Old Testament hi abung le achang chule lekhabu chom ho jong anu kha ding le ama sading chule akum le apha dung juin anal le khanta na hi hi chun tuni ni khon ama jala tuna Bible jong abung le achang chong le lekhabu chom chong le akum le anha ki che ta iniu hi ama jala hi jin tuni ama chunga yang ki pa thu hobung ka hli hobung mi pi ho jo sin ki pa thu ipong bi nahi aman tunia hitawang missionary life farm hitawang anaki volunteer hi da hanlang hitawang hi anabor ro da le tuni ai nang le kin ama sading le anu kha ding met ma sading met nu kha ding I het lo ding o hi hi chun ama jala tuna hi ki che chawa
su khiel na nei lo hela Bible te ho phana ta chi pi ding le zui ding le sim do thei dinga inei thi jiwin avel velena ma chunga ki pa thui phowin jong le ka le ho bung mi yo sin jong e hei mil thei wa hi poitia pakai mina kan tip nei wi chule awan in France mi ka le ho bung lam kai le lekhat ta do apang press and publisher Robert Kitipa Chun New Testament hi AD 1551 kumchun abung le achang chule lekhabu ho amasading le anu kha ding yein anal le khanin hi chun ama tunin ilawam hyang le Robert Kitipa France gamam Robert Kitipa hichi lekhabu New Testament sunga amasading le anukha ading abung le achang kitiho ama pen hat na jana tuna kichi ta Bible ineyu hi alopi in hi suna ma chunga Catholic ho bung mi pi ho zo si thakelin ki pa thu kan phongin hi tuni ni khwam Kuyin Bible hi Christen te danbu dinga ahin gon do ham ti achom lam pena achom thei pena isei naw hi chan chu hintin ta sam him hin dola sei khir sei war o ma hi le Christam nin the bon chu wa ngai dam ka hin thumin keima Pastor George in tuni ni khwa I phat chom na dingo le thil I het thim theina dingo ger kho na za la phat chom cha ka hin la na hi chan chin tan hi chanin hin cha in gatin pathinin the bon chawin pathin bu taw hen ka je pai